مالباتên dîlgirtiyên li gel hikûmeta demkî ya Sûriyayê girtîne. Li qada jina azada bajarê Amûdê çalakiyek li darxist û banga berdana dîlgirtiyên xwe kirin. Di çarçoveya rêza çalakiyên malbatên dîlgirtiyan ên bi armanca naskirina eqûbeta zarokên xwe û berdana wan de li qada jina azada Amûdê çalakiyek hat darxistin. Malbatan û zarokên dîlgirtiyan pankartên em zarokên xwe dixwazin, zarokên me berdin hildan. Di çarçoveya bicihîna peymana 29 Çileyê de heyanaha nêzîkî 1032 dîlgirtiyên di girtîgehên hikûmeta demkî ya Sûriyê de hatine berdan. Ji girtiyên hikûmetê yên li gel Qesedê de jî 491 kes hatine berdan. دركتنا أسير رمضان بيتما سري كويدا كي حجدي ما هاي كيد نخوياي رمضان بكويدا كي بسرسي رياض صباح الخير رقاد قرتن وحطاها كانت خوازنا مسيري خدر خنا فان شربان خوازن درخن أما فاني خواسيري خد خوازن كمان سكني مع الفدرا هر بردوام خاطري بس بردانا يصيرين ملك حكومة آدم جالية كيدن دماكو حكومة سلاتي قبول كرنا زمان أو بكرة الجمعة تنا جارنا قبول كرنا أمور قال يكون لسوريا محل تجتباش بالبرخودا من سوريا من دنيا حليب وراست ما في ما دستور سوري ده وريبرسنت كرن وكردجي بيجي